situacija je sljedeća. We gonna do the last song. And it's gonna be the best because it was the first and really is the best. I stvarno je najbolja, ali trebamo vašu pomoć. Znači, svi ste vidjeli doček 2018. You also 2018 decoration was second in the world. You saw Banja Jelačić Square. Vidjeli ste trg Banja Jelačića. Zapresic Boyzi su perform Igra moja Hrvatska from 5,100 people. They said more than Beyonce, okay? So, idemo zadnju pjesmu kako mi Hrvati samo to znamo. Spustite se svi dolje. Svi lijepo dolje, okay? Please everybody down on your knees. Samo pratite nas. Igra moja Hrvatska. We can put the lights on so people can make some video. Možete upaliti svjetlo, bravo. Svi dole, idemo zajedno za kraj. Igra moja Hrvatska iz sveg srca. We are Zapresic Boyz. We love you. Hope to see you again. Igra moja Hrvatska.